Na alikuwa na miaka ngapi? 3. 3 years. Yeah. Huyu naye alikuwa na miaka mingapi huwa anabeba mtoto? Mimi hata sijui. Na alikuwa mtu mzima ama? Yeah. Alikuwa msichana mzima. Alikuwa nasoma? Hata tujui sasa hapo tulijaribu kutafuta hakuna mtu anamjua. Okay, alikuwa na kaje? Ni mtu ambaye ni kama ako na idea mahana. Kama mtu yani yako hivi tu. Nauliza ukimwangalia umri wake alikuwa anatoshana aje, ni mtoto wa shule ama alikuwa ni msichana tu amekoma? All right. Kwa hivyo ni msichana anaweza kuoleka. All right. Na akabeba mtoto 2013 Talia Mweni. Yeah. Wewe nabisa maito? Ngenayo. Haya. Eko kaukairetu. Kairetu niko kaka? Jona ni tumundu twiri. Ni twiri. Gaka ni kairetu gaka Haya. Twego kwa Kameme kayo kama igi na turatha mundu gwitwo Talia Mweni. Talia Mweni alichukuliwa na msichana. Msichana alikuwa anaitwa nani? Hakuna mtu anajua jina yake. Muiritu uyu okire akikugia bana gwisia she was on a mission. Aikuwa mwana Talia Mweni 3 years old na ni mwaka wa 2013 na leo mamu wawe guku wita gweta Martha Kamene. Martha Tako Martha Kamene ni muchuku wakwa. Oyo ni mujuku. Huyo ni mjukuu? Kwa hivyo ango kama amepotea kanaweza kukuita mama mara yake. Mama maito. Wow. Na gaino ako igite kabina miaka ikana? Lena 70 leo. 70? Na wao bicho onjo muno. No da sogire kyo na ndona kukwanyuri mwena ucio ri. Agamutikuraga. Niki? Hare mutumia wa koragwo gatuku na kifuini akujira kana ari okuitagwo wetagwo Mweni. Vile tu nilimuona nikiwa kijana mdogo. Ndio ulikuwa na muona. Mungu atu anamweka akiwa tu. Anamweka ngurori. Wena miaka 70. Na niuruta kawira. They were 1951. Na niuruta kawira. Ndio utakawira Gikomba, ndumaka nguo. Utumaga nguo. Wow. Okay. Na mama yako yuko? Hata simujui. Sijawahi muona. Alikufa kitambo. Kama nimezaliwa hivi. Kama wewe umezaliwa. Ndio naitwa Kamene. Alinimena. Leo ile kai mutagieta Kende. Mwende. Mwende. Ndingetiro huo. Tondu ni akimena. Uyu nageta gwatia? Etako Martha Kamene etako Talia. Lakere ude mutare. Haya tu nikupatie just a small piece of advice. Kamene ni kusema mtu amechukiwa. Na wewe Mungu anakupenda. Ule mtu alikuwa naona ni kama amechukiwa ni shochu. Unaona? Na ni mama alikufa. Wewe ningependa tu iwende tu unajiita tu Mwende. Kwa maana wewe Mungu anakupenda. Si ndio? Ati kwa shosho. Ona shosho nake ukaita kaguo naye. Wewe nake unaita kwa Mwende. Ona wathi Gikomba. Ona ndathi njita kwa Mwende. Eka muchuku geta kwa Mwende. Umeri atiriri. Riu kuma. Ni nda sense alito. Woka kuma kwa jajo. Riu ureto riu Mwende. Na riu woni biacara uri guka. Tondu ritwa ri ni rirehaga kiundu kiu. All right. Reda urore haha mama Talia. Ngependa tu uongee na Talia na mwenye alichukua. Tutaongea kwanza mambo ya kutafuta Talia vile ilienda. Yu ni Mukikuyu ni Mkamba. Wacha tuongee tu pe. Mwenye alienda na mtoto. Sijui ni kabila gani hata simjui ya Mungu. Nasema tukitafuta mtoto niliona jambo moja. Mtoto ako na papa. Na wakati mtoto alipotea, wakati wa kutafuta, ndio hapo niliona kuna hena kaundu ke hau. Kariku. Turandikithia borithi na mumeko ama CID. No wale kwa CID. Ni acio. Baba wa mwana. Atutire twaikara nthi uguo tukauka atiriri ni twethe mwana. Meko ama CID. Ona ni mathietwo no ni matwarite uyu Kilimani. Magari makasaini maratathi yau mena mwana kiocio. Makoiga atia? Ndio uria maugite kenjarie. Ndio uria maugite. Riu ri tutire twaikara nthi uguo. Na family yo.
Rĩu Kilimani magĩthiĩ ngiuria ũyũ kana kwĩ maratathi ya saini akĩnjĩra nĩ ya saini maratathi na mwanake nĩ ya saini. Ngĩmũria nĩ maki akĩnjĩra we ndoĩ. Rĩu nĩ wona mami wa mwanake ũcio nĩ ogaka. Na ndarĩ anjũria mwana orire atĩa na wethete nginya kũ na tũkwetha mwana atĩa. Na akoka na agacoka agoka rĩngĩ na niĩ ngakira ngĩmũthima akiri okaga kwao kwa ũyũ na mũthuri wake ndarĩ anjũria mwana orire atĩa na tũkwetha atĩa. Akahoya nĩ mahetwo kangĩ kamwe mwana akĩũra rĩ matiahikanĩtie. Marĩkia mĩaka 3 mwana ora rĩ rĩu acokereire ũyũ. Rĩu rĩ tondũ ũkĩrĩ mũũgĩ na hakiri ciakwa na hakiri ciakwa ũrona atĩa na hakiri ciakwa ũrona atĩa rĩu gũkũ twĩ borithi nĩ tũrariboti mwana brother ya mwana ũcio ya ithe wa mwana ũcio nĩ mũthigari. Rĩu nĩ tũrariboti Sauri Moyo na omekwa maciindi rĩu ndĩroria nĩ arakuua mwana ũyũ Kilimani akasaini maratathi. Rĩu rĩ weka mathabu macio rĩ ndeka mathabu rĩ ndĩrona Mũrang'a niĩ akwa bas rĩu ndĩrenda we wĩke rĩ tondũ ũcio nĩguo mũrũgamo waku rĩ na ti mũrũgamo wa kameme rĩ ũrore kamera ĩno nĩ wega warĩria andũ acio ũmere atĩrĩrĩ mwana ti gĩtũngũrũ na nĩ ndetire mũirĩ mwana ti gĩtũngũrũ twĩ hamwe ũmere atĩrĩrĩ akorwo nĩo mena mwana rĩ macokie na akorwo tio rĩ mũcokanĩrĩre mũtirĩ mwaria tũtirĩ twaria ũhoro wa mwana na ndirĩ ndorio na ũrĩa wĩna mwana rĩ acokerie mamu wao rora kamera ĩno nĩtiguo aria ndĩrauga atĩrĩrĩ okorwo nĩ inyuĩ mwĩna mwana mũcokerie matha mwana wake no okorwo nĩ mũrenda mwana mũke twarĩrĩrie tondũ ona nĩ magĩte ũngĩ mena kĩmwana kĩa mwaka ũmwe moke twarĩrĩrie ũhoro wa mwana nĩgetha macokie mwana tondũ mwana ũcio rĩ nĩ tũiguĩte ruo mũingĩ mũno orire mĩaka 3 na rĩu standard 8. Koguo okorwo mwana Mũrang'a mũmũcokie mwana mwamũcokia nĩ tũkwaria na ndiramũtunya mwana na nĩ ndetĩte George ngĩmwĩra tondũ ndĩraigua mwana we nĩwe wĩ nake rĩ tũcokie mwana na twarie ũthiĩ na mwana na ũthiĩ na mũtumia waku. George akĩreka ndiũĩ kana ona kana ngũmũtwara borithi ndingĩmũtwara ndingĩmũtwara atirĩ cira mwana akĩrĩ wake. Macoka no rĩ nĩ magĩire kana kangĩ kana kora arĩkirie mĩaka ĩyo itarĩ ndamuona ũtarĩ wamuona rĩu gũcoka no arĩ ndacokire kũmũkora rĩu ndĩrenda wĩke ũguo hau nĩ wega ona nĩ wega kwaria ndũgathiĩ wĩna kĩũndũ kĩu ngoro. Haya mũndũ gwĩtwo mama Talia ningependa tu shosho ameongea nataka tu useme mwenye ako na mtoto uko hapa na muite Talia kama Talia nakusikia mahali popote hapo na kama kuna mtu anasikia mtoto anaitwa Talia hata mwalimu aniambie niko hapa kwa Kameme ongelea hapa tafadhali mwenye alichukua mtoto wangu tafadhali anirudishie nimehangaika kwa 13 years mimi ndo najua uchungu wenye nilisikia tafadhali nirudishieni mtoto wangu. Talia unasema ni Talia mwalimu yote ama mtu yote anajua mwenye anaitwa Talia mweni ama kama amechangiwa jina ama kama alibadilishwa jina siwezi jua hapo. Lakini Mungu anajua hata kama amebadilishwa jina. Lakini unajua huyo George kuna mama aliambia mother ananikataza niongee na mtoto wangu na nitakuja kumuiba. Hiyo kitu ndio nasikianga uchungu. Kai. George no. Mthuri wake. Tukiagelia George si nilikuita nikakuuliza mtoto kama wewe ndio uko na mtoto umrudishe na tuongee uende na watu wako. Hata mimi siwezi kubali alelewe Sauri Moyo. Si yako na nyanya yako na mama yako. Mama yako ni msungaji na msungaji anaweza kaje na mtoto na sio wake. Si mrudishe mtoto tukae chini tuongee muende na watoto wenu muende na bibi wenu. Mimi sikatazi na nilikuita kwa nyumba yangu nikakwambia watu wanasema wewe ndio uko na mtoto na hajawahi bandilishwa jina. Na ukaniambia asi mimi niko na mtoto. Nilikwambia leo tukuje kwa Kameme ukakataa. Ukasema utapaki na huyo mwingine. Hata mama yako akikuja kwa nyumba niulisangi habari ya mtoto. Na hata akiomba ombe hiyo mtoto, anaombea huyu wako, huyo warui. Ndio anaombeanga. Huyo mwitari amkumbukangi juu anajua mahali yako. Juu msungaji hawezi kuitiza mtoto kama anajua mahali iko.
Ni lutisani mtoto na tukae chini tuongee. Tukiongea utaenda na watu wako. Mimi sina kitu ingine. Ni ugo soso. Ule. Etwa George. George no nyende onawe ugoka Saturday nwengi onawe warie utukuhe right of reply tumenye nawe ukiuge uria uyu horo wigie mwana. Kama wakorwo we uheane uma waku onawe uke haha Saturday. Saturday George ugoka twi hamwe nyaigua na nini waseme ni nini walisaini Kilimani bas leo na George yoka muthenya wa Saturday George agekorwo nduri no ndu wina guo ngoro hithite ugoka haha atiguo aya ni uguo riu ndenda mwiki uguo murumirire madamu uyu nugari muthie ni kumurira tugwika na twamwenda no tukumwita sawa githitiguo tugutigirira mwana ni oneka ni kuoneka nya ni njui mae muoyo all right asante sana ni thengio ni tondu wa ukorwo wina ucamba riu guo riu kwambiria gutuma kuma mande witagwo mwende ona mode ndike gwitwa kamene njitwa mwende ni woni uria mbeca ciguka ngoragwo gikomba ni agikorwo u hana uguo na wika mene ri ungigitwo mwende njitwa mwende ni sawa all right riu ni ukuona mwana tukuma Nuri mwes jega gitwara twara ndo mwes uka horo ri we na ripoti ni we na ripoti all right guko ni gwa kameme kayo kamwiki na shusho eno shamba na ni wega ndu gukoragwo meno shamba githemba kiu gitiguo si no shamba muno si agenyita George dikare theta guest no kunyitana kungenyitana no rugamia roguo mwana waitha itu riu ri mwathani agoco amen wega tukaririkanagia andu twina wira twarago arie na mwana ana ushuhuda riu ri ni ukoretwo kihitahitano-ini ya giti kia women rep yes no ngori uratiga ndiratiga na ndigutiga riu ri Kiambu no rahiuga ona ndihota gwithirania kuria guothe thiite riu ndenda wiki uguo ni tondu wa mathai ugwete o kundu gutatutu kuria ukoretwo githie na ni uthiete ni uriongite muno de muira wo horo ucio niguo tondu no huragirwo thimu ngerwa atiriri madam yaku ina guku haya riu ri ni kurari wa mbere ri ndina ngithi ndaheirwo Sunday tondu ni ndathire Sunday ni ndari kuria Kingdom Seekers ya Thika Road wa Pastor Karanja na Pastor Anuthu uria mwini na Apostle William Kimani ari kuu na agituhoera muno ni ahoire na akehora maira maria turutaga na agikoretwo na uhoro ucio wa kuhoera ithurano ena karavani rathiruruka kundu ona mandi ni twa haria City Hall kuhoera bururi na andu aria othe mari kanitha ucio ni maheire ngeithi na juma ni ndari ting'ang'a andu etagwo Kagongo mucemanio wa tumia itura riu riothe matongoragio ni mutumia wa Pastor Muigai Mrs Mary Muigai uria twai kanitha-ini wa Baptist maheire ngeithi na ni matuhoyagira na makihakikicira twi hamwe muno na no okime kiu no ngithiete ting'ang'a kuria Ngaita kwa family ya Giceru tondu kwi mwanake ukwite witagwo Ngigi na ni mari family ingi ya kuria Kikabu na Futi kuria Riara Ridge na ira naguo ni ndirarikerwa na ndirero kugeithie ni Father Binary Muhindi na Father Anton wa kuria Mangu na Father Kiarie na family ya Muruku na andu aingi muno aitura riu ni kuria Kerwa nikuo ndarutire muiritu gaf witagwo Monica uria wacokirie agikua na kimwana gia kuu kiria kinini ndiragimaritie waririkana agikwira tugitwara na ndirahe ngeithi na kuria guothe ngeraga na thiaga ona ni yani o enyewe ni o mamenyaga ona kundu kuingi iyo niyo twitaga favor ya Ngai ni thiva kwa muico taru he jesi ya kuu kuria Kerwa na kuria ikaithano ona he muthuri uranjirire etagwo Njenga wa Wariarai iturikana wa Dennis
twamuonera mwana mama wawe ndari ICU Kenyatta ni aranjitire kando aranjira niwe ndari kurora na ni ahonire Ngai ni mwega na ni arakinjirire kura nacio riu rero gweta kwa mwico ucokere ya hau ucokere gwiki atiriri riu wariria andu akiambu okay fita kavugiri nidi ndona anake taria ndiracemania nao ni matingiaga ona ngiaria Kenjabi no aria Kenjabi ayagio mbembe he anake mbembe na andu anduthi ona makihe ngeithi nyingi muno ni kuretwo ngithi na ku na ona mugai wa kanitha wa Saturday ni makoretwo makiruta wira mwega muno na andu aria othe maranyitirira macinani kwirutira tu tondu ndingihota kumariha kunjikirira poster taru kuria Githurai kuria Mwihoko kuria Mwiki kuguo the progressive ni njikirirwo ni Eric na team Eric Omondi no muririkana niguo uguo nie andu aikaria Kiambu ni nyihite muno na ngacokia ngatho ni wendo uria munyonetie na toria nie njugaga ndirauga ndirathi gwika ndirenda muhe hinya tu thie na mbere na mawira wira ucio rutaga wira ucio ndutaga umwe ni uturutaga na Nyari uturituhagira muno maundu tugeraga maritu mangi tutangimwira ona show ya Juma kwi maundu maingi muno tutamwirire yari show ya turituhire muno ne gwenda kuongererwo hinya mawira-ini macio tandu acio itundutaga gaf tariu ngomete utuko muno tondu he mwiritu ri muru ndira rescue na ciana igiri araumite gaf ko ni ndeia kwa muthuri ni ri muru maciari atire marenda acoke gaf muthuri nake ni aramuhura andu acio nona riu one handu rugare ndimwigite na twana mawira macio ni mundirenda hinya taru korwo twina mucie wa rescue home ri ucio no ngari ngiratumire athie aikare kuu na ciana koguo mweri kenda riu ni mweri kenda ndi hau irebe-ini ni undu tu watha cia Ngai ni ngakorwo hau na taru we muthuri kero ranjirie ni athurire mukuru muno ni ndiari hau ndenda kumuririkania ngakorwo mwico na raugaga no ngari wa Nyari atena ni gwaugire riu tuthie riu haria mweri kenda mere mweri kenda mweri wenana ni ugakora macino ngari na kiama gia Tujibebe bas thank you so much Ngai mbere muhoere muno mahoere mo ndirabatara muno Nyari na ndahoya ati mukarugama nani muthenya ucio moe hinya tutawira ucio ithuĩ ti muthenya ucio ithuĩ twambĩrĩirie nawe mũno nĩ kũrĩkia rĩu ũgathi tũrĩkĩtie thank you so much so nĩ mheshimiwa no ngari na ona Kĩbũi-inĩ ndaigua nĩ anyitĩrĩire mũno gatũndũ Kĩbũi ndarĩ itherũ rĩu ũcio nĩ mheshimiwa no ngari kairĩtu kanyu gagũkũ Kiambu na nĩ karenda mũgarũgama nako rĩu ndĩrenda rĩu mũndehere andũ acio angĩ nĩguo rĩu cia wa marirũ cikĩrirũke na oho gukuririkania kuria gwa tatu menye thaa ici ungihigirira kiria waigirira namba ciaku cia munyaka 3 ihanane na cia tatu kiria waigirira ni ukuhurirwo maita na undu uria ureka uraigira thiini wa lipa na M-Pesa paybill number 150 account name andikaritwo kameme hau hangi wikire gatagati ga 10 na ciringi 1,000 maundu maku maikare mechonjo alright horera roguo mundu gwitwo gitoero bangira andu maundu maya riu ni ndi chonjo guririkani ohoro wegie Kamuthi Housing Cooperative Society Limited mena broti makuhaririirie mwena uria wakura gwetagwo Rumuruti ni tauni irakura na njira nene muno no menye ati kuu niguo kuratwikire headquarters cia Laikipia County broti riu magikungwira thiguku kana anniversary yao marakunengera na half price koguo ugukorwo ukinengerwo broti ino na ciringi 110 na ni haria tauni-ini we undu uria ugwika wari ha ciringi 50,000 icio ingĩ ukariha goro kahora rĩrĩa gũtũma uhure na beno nĩyo 0700 298 786 0700 298 786 waririe na Kamuthi Housing makunengere broti narua we nawe mwene king'otore ni we ndirenda gubanga oro riu nyambirie kumahurira thimu oro riu no riu ndirenda we wibange uririkane ati hena andu megukorwo makinengerwo mbeca 300 na ni hari mundu atatu mekunengerwo bonus ya 50,000 riu ndirenda we wike ucoke uririkane ni hari wa muico rithi na ciringi 500 tukirikiriria riu ya paybill number niyo 400,522 account name andika ke inene
ucoke hari ha amount wikire ciringi 100 rimwe maundu maku maikare mechonjo ndiroka riu kwambiria guciheana ndenda we wifange no hari agaturu kohoro umenye ni 500,000 Kenya shillings tuthie mwena uria ungi no ndutanathie mwena uria ungi uririkane Kamuthe housing ndakwira kuria town ya Rumuruti kunu ko kuratwikire headquarters cia Laikipia county riu ni hindi town eno irarirwo ikiarirwo we na wendi wearire Kamuthe magurite mugunda ona ithuĩ tutari aciare kundu ku Rumuruti na nikio marakwenderia na ciringi 110 handu wa ciringi 220 ici nguririkanie undu uria ugwika undu uria we ugwika we mugunda ni ciringi 220 we waigirira nuthu icio ingi ukarihaga oro kahora no tondu wa gukungwira thiguku marakunengerana half price ndenda gukunengera namba uhure nio 0700 298 786 0700 298 786 narwa my brother. Yes. Jambo mchungaji. Yeah. Wacha sasa ni adjust. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Sasa naona kuna mtu ambaye amekuja hapo. Yeah. Jambo. Salama sana. Wewe unaitwa nani? Naitwa Jedida Riziki. Jedida. Riziki. Yeah. Wako aje? Kule nyumbani watu wako aje? Wako salama kabisa. Wako salama. All right. Haya, mudo gwitwo PK wa kuria Girigiri ward. Uroiga wichonjo na urorete kuria guthii kurora na uroiga no urugamite na uroiga mweri kenda wichonjo mweri kenda mweri wenana aikaria Girigiri ward ati magakuririkana na njira nene muno. PK Joroge we umiririe. Haya, mudo gwitwo Laikipia Butchery, thank you so much. Onawe tuned. Kamore wako ria Girigiri na DCC wako ria Girigiri Rebecca Muturi. Asante sana. Mchungaji. Yes. Sunday ilikuwaje church? Sunday ilikuwa mzuri, tunashukuru. Ulifanya ibada? Tulifanya ibada. Ulihubiri? Nilihubiri. Uliombea watu? Kabisa. Ulituombea sisi? Kama kameme? Ukweli sasa sikuombe. Najua nini zilikuwa prayer requests zilikuwa mingi. Lakini nataka sasa hapo juu bibi yuko hapa atakuwa anakukumbusha. Unatuombea sisi, especially hii team Janjo. Kwa hii kazi huwa tunafanya. Ni kazi kubwa sana kweli. Sasa mimi nimejieka hapo. Asante. Asante. All right. Sasa tuko hapa. Bibi last time alikuwa wapi? Wakati ulikuwa umekuja hakuja. Alikuwa nyumbani. Alikuwa nyumbani. Yeah. Sasa ningependa tu ufanye kuna unikumbusha tu kuna mama ulikuwa unatafuta mama. Ndio. Mama majina yake haswa anaitwa Mary Njoki. Mary Njoki. Yeah. Njoki. Kuna watu ya familia yao unajua? Nilikuwa nimesema kuna watu wawili nilikuwa najua. Mmoja ni Shosho Njeri. Shosho Njeri. Alafu mwingine ambaye alikuwa mzee sana. Shosho Nduta. Yeah. Kuna kitu ulisema hii familia Njoki ametoka kwa familia pale Kiambaa. Ndio. Kiambaa kwa familia ya kina nani hao? Ya kina Munywa Wayaki. Munywa Wayaki. Hivyo ndio nilikuwa nimeelezwa na baba yangu. Haya, walipatania wapi? Babangu na mama yangu. Sijui. Ama walikuwa naishi wapi? Wakati tulikuwa pamoja, tulikuwa tunaishi upande wa mahali inaitwa Chombeli Village. Chombeli. Kwa area kubwa inaitwa Samiti. Chombeli. Huko ni Kakamega County. Chombeli Village. Yeah. Alafu siku ingine pia tulikuwa tunaishi Mombasa, mahali inaitwa Leopard Beach Hotel. Kwa staff quarters. Leopard. Yeah. Beach Hotel. Nani alikuwa anafanya kazi hapo? Baba. Kwa hivyo baba ni mpishi. Lakini kazi ya hoteli. Alikuwa chef, but aliretire. Lakini bado ni chef. Yeah. Sasa anaishi wapi? Baba anaishi Ukunda bado.
Ukunda kule Mombasa. Mombasa. Aliweza kupata mwanamke mwingine akaoa? Amepata mke mwingine. Alright, na wako na watoto. Niko na ndugu wengine wengi. Alright. Yeah. Na sasa bado mko na uhusiano na baba? Unaongea? Tunaongea, hata juzi nimekuwa na yeye kwangu. Okay, that's nice. Na anaendelea vizuri? Anaendelea vizuri. Sasa yeye hufanya kazi gani? Yeye bado ni chef, lakini sasa anafanya mahali kwingine, sio hapo. Mahali kwingine. Oh, that's wonderful. Na your brother, wewe ndio mkubwa ama nani ule tunamuita Bonnie? Bonnie ndio mkubwa. Bonnie ndio mkubwa. Alienda US when? Alienda I think last year ama the other year. Mungu akamfungulia mlango. Yeah. Si unaona Mungu ni wa ajabu. Na wewe sasa ukakuwa pastor kule. Yeah. Na kando na pastor unafanya kazi gani ingine? Pia mimi nafanya kwa serikali. County government ya Narok. Oh, that is nice. Yeah. Alafu sasa bado uko na ile calling. Ndio. Ya uchungaji. Yeah. Endelea kabisa. Ulifanyika mchungaji mwaka gani? Nimefanyika mchungaji mwaka wa 2014. 2014. Yeah. Aha. That's a long time. Umefanya hiyo kazi. Yeah. Uendelee kabisa. Asante. Sasa hii maneno ya mama umekuwa ukiombea sana? Nimekuwa nikiombea sana. Nimekuwa pia nikisumbuka na pia nikimtafuta. Yeah. Sasa mara ya mwisho mlionana ilikuwa mwaka gani? Nadhania ni 1989, 88. Ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Hapo nilikuwa na umri wa miaka 4 ama 5. Miaka 4? 5 ama 5 hivi. Na nani Bonnie? Ya Bonnie pia, kwa sababu tumeachana na mwaka mmoja tu. Yeah. All right. Na sasa akaenda. Kwa hivyo ukimwona unaweza mkumbuka? Ama unapanga sura haiko. Sura picha ambayo iko sahihi ni ya ule shosho Nduta, kwa sababu alikuwa mzee sana na alikuwa anafunga kitambaa inaenda kwa masikio namna hii. Hiyo ndio nakumbuka peke yake. Okay. Lakini hawa nakumbuka majina tu. Yeah. Kwa hivyo sasa ukiwa umekuwa hivi bado unatamani kuona mama, hata kama ingawaje ile picha haikuji? Natamani sana nimuone. Pengine aendelee kwa sababu venye alienda nadhani alikuwa bado ananibeba kwa mgongo. Kama anaweza nibeba kwa mgongo tena tuendelee na hapo. Ni sawa. Yani in short unataka ile upendo ya mama? Nataka sana upendo wa mama. Ile upendo wa mama. Yeah, ingawa mke wangu amejaribu lakini mama ni mama. Haiwezekani. Hiyo anajaribu lakini ile ya mama. Yeah. It's very special. Yeah. Very special. Kweli. So mimi vile ningependa kusema kuna hiyo familia ya Monywa wa Yaki kama hao ndio. Na kine huko kuna anko zako. Yeah. Auntie zako, cousins wako. Yeah. Ningependa tu kwa hii kamera, ningependa tu ongea na hiyo familia ya Monywa wa Yaki, waambie sasa wewe ni mjukuu wao. Na kama kuna hao uncles, aunties, ni vizuri watu wajuane. Msiende sasa mpate watoto na tena waoane. Unaona sasa hiyo ni si mzuri. Yeah, we introduce waambie wewe unaitwa nani? Yeah, mimi naitwa Luke Mbayachi. Kwa familia yangu ya mama yangu ningetaka kuwaeleza ya kwamba mamangu alipata watoto vijana 2 mahali huko Kakamega, pengine amewahi kuambia. Na sasa sisi tumekuwa vile mnaona, nimeshaoa, niko na watoto, na mimi natamani sana kwa moyo wangu, kwa hiyo miaka zaidi ya 30 nimekaa kukutana nanyi, kwa sababu ninajua mko mahali na ninajua nyinyi ni watu wazuri. Na kwa hivyo ningetaka kweli tuweze kuanza hii uhusiano, kwa sababu mimi natamani, kuna kitu nimekosa kwa maisha yangu kwa kukosa kuwajua na kukosa kujua hata mamangu kwa huo muda wote. So mimi nawasihi, kwa sababu kuna mambo mengi sana nimepitia bila nyinyi, na ninaomba tu mtupe hiyo nafasi tuweze kukua na hiyo uhusiano tena. All right. Yeah. Asante sana. Bibi ya nani? Ya Luke. Yes. Sasa hiyo maneno unaisupport? Ninaisupport kabisa. Wewe uko na wazazi? Mimi niko na wazazi. Niko na babangu ako uhai,
lakini mamangu alifariki tukamzika Januari. Si unaona sasa wewe umekuwa na mama. Sasa si hata huyu jamaa hata yeye asikia hata hiyo raha. Si ndio sasa? Ningependa tu kwanza mtoke na madam. Nitawahitaji nikiwahitaji msiende sawa? Lakini mtatoka. Osho ni mundu ogwitwo Luke Mbayachi ambaye ako na ndugu mwingine anaitwa Bonnie Mbayachi na Bonnie Mbayachi ako kule US na anatutazama na anafuata. Ndera gukuririkania ati uhoro wegie Kamuthi Housing Cooperative Society Limited mena mugunda kuria kundu gugwitwo Rumuruti town ni we ratwikire headquarters cia kuria kundu gugwitwo Laikipia County tamaka 50 by 100 ku town ni tondu Kamuthi magurite tene muno kugura no makwenderia ura mekwenda ndia migunda etari goro riu ri he mugunda wa 220,000 Kenya shillings no riu ni tondu wa thiguku ri megukwenderia mena thiguku anniversary yao megukwenderia 110,000 ikoguo uri ha ciringi 50,000 icio ngi uri hari oro kahora tabuka mugunda waku tondu no riu twi phase ria ndathanga thiro riu ithiite nginya riu anga phase 4 toya namba 0700 298 786 0700 298 786 maundu maku maikare mechonjo no macerere kuria kundu gwitwo wabici ciao cia Kamuthi. Alright, na riu ndirenda kwamba riu acio ndirenda riu marehwo ro riu njenga riu ni ongerehete ro tondu githaa gitu ti kiega. Alright, no ngiko gikiega thiu harakisha tondu riu we munini ndirenda kwambiria kuhura bisa thimu oro riu ndio yewe mundu gwithwo Charity wa Ruguru Kimata riu Charity wa Ruguru wa Kimata riu we ni we ugukorwo wina mangundu. Charity wa Ruguru wa Kimata, Charity wa Ruguru wa Kimatas. Charity kai hello Charity we mwega uhoro waku weku uyu ni manyari urakuhurira thimu we uhana atia riu ri he handu ugwikirite igana riaku riu ndoka gukuhe ndumiriri njega ukwendaga mbeca cia gwika atia kuhiriria thimu na biacara kariku karari na kabia cigana uguo budget riu uria tugwika ri witikie Ngai ni mwega ri ti 100 riu ukirwo gwika ukwamukira 150 thiini wa thimu cia mbere cia keri 150 twi hamwe riu ri ni uri thimu ingi ungikira 50 haya wahurirwo thimu ungikorwo ni ukuheana line iyo ri we riu we aria mwe mathi na bonus. Congratulations. Wajera we muigai Ngai akurathime na gwike wega ucio ni wa Kimata na mundu ogwetwo Julia wa Ngui na mundu ogwetwo Mary wa Ruiru na mundu ungi uretwo John Mwangi Peter Munga. Congratulations. Riu ndenda wigire thiini wa lipa na M-Pesa paybill number 400,522 paybill 400,522 haria ha account wikire demo wake ha amount wikire igana rimwe maundu maku tuthiete oro uguo gwiciane yanyitana aya ndinageria kwa maigira guku muriega Turega tahorera yoro uguo nyambe njike kaundu ke haha. Alright, aya ndirenda tu ogukuririkania ati we uguo ndakwira namba ni yarehwo paybill number ni 400,522 account name wandike ritwa demo wake amount wikira igana rimwe
rĩu tũroka kwamba kũhe rĩu aciangĩ erĩ na mũndũ ũgwĩtwo ũmwe wa 500 rĩu kĩndũ kĩrĩa gwĩka we wĩharakishe. Alright, haya gũkũririkania ngwĩre kũrĩa kwa farm hold rĩu thaa ici nĩ gũthio kũrathio na Kĩhenjo nĩwe etereire kũu tondũ kwĩna open day. Thiĩ wĩonere buroti cia 150. Hũra namba 0704 000 333 0704 maũndũ maku maikare mechonjo. Mũndũ gwĩtwo rĩu bike ngũririkania na tũgwĩka ũhoro wayo rĩu nĩ kũhinga tũrahinga kũrĩa gwa kũndũ gwĩtwo how low. Rĩu kĩndũ kĩrĩa gwĩka waingĩra thĩinĩ wa lipa na M-Pesa paybill number 77892 account name wandĩke rĩtwa bike coka ũrĩmane na bid yaku ha amount wĩkĩre ciringi 20. How low can you go? Maũndũ maku magaikare mechonjo. Rĩu rĩ ũhoro wanyu naoro ha marĩtwa Tagwo Mary Njoki. Kuma ku? Nyumĩte Makutano. Marĩa ma Mwea. Ma gũthiĩ na njĩra ya Karatina. Toyo rĩu ĩyo. Mũthuri we mwega? Ndĩ mwega mũno. We wĩtagwo? Niĩ njĩtagwo Johana Njoroge. Kana na Gĩthũngũ John. Nĩni. Kawarĩ mũkũrinũ tondũ Johana nĩ akũrinũ metana ũguo. Aca, nĩ guka wabatithagia andũ. Ogĩtwo Johana mũbatithania. Oh, that's nice. Rĩu rĩ kũrĩa nawe umĩte kũ? Ona nĩ nyumĩte kũ gĩcagi gĩtagwo Kamweri. Kũrĩa Makutano. Kũhana atĩa kũu nĩ kurĩte? Aca kũu gũtirĩ na mbura ũmũthĩ. No mbura nĩ ĩroirĩte. No indo nĩ imerete. Irio nĩ imerete na tũkarĩmĩra. Tũtigieterere Ngai ndegũgĩtũre mbura. Nĩguo. Rĩu rĩ madamu ĩno nĩ ũmĩũĩ? Madamu ĩyo rĩ. My first cousin. Your first cousin? All right. Wa mwena wa baba wanyu kana mama? Wa mwena wa mami witũ. Mumĩte kũ inyuĩ? Kũrĩa ndiarĩirwo. Niĩ njiarĩirwo kũrĩa gwĩtagwo Kavete. Kavete harĩa hetagwo nĩ gĩcagi gĩtagwo Nyathũna. Nyathũna nĩ ndĩkũĩ. Kũu nĩkuo ndaciarĩirwo niĩ. Oh, that's nice. Nawe no cousin yaku? No nĩ cousin yakwa. Thank you. Mary Njoki we mwega? Ndĩ mwega. Ũhoro waku? Ndĩ mwega. Na mwĩ smart mũno kĩndũ kĩa mbere. Thank you. Mũmenye ũguo. Rĩu rĩ Mary Njoki we rĩu rĩ gũciarwo we warĩ? 1967. Koguo we nĩ wakorete wĩyathi. Wĩyathi nĩ wakorire wĩkuo. My cousin we waciarĩtwo rĩ? Niĩ ndĩ wa 1964. Na nĩ wakorete wĩyathi wa kinya? Ndakorete o hĩndĩ wa kinya. Wĩ mũhiũ? Ndakena nĩ gũgĩkũigua. Rĩu rĩ Njoki witũ? Rĩu rĩ twana rĩ warĩ na tũigana kana wĩ tũigana? Rĩu nĩ hĩndĩ ĩno kana nĩ hĩndĩ ĩyo? Ndoiga o rĩrĩa we wĩ ciana rĩrĩa wa ciana cigana? Kana ngũrie nĩ ũrĩ wahika kwa mũthuri wahikĩtio wa kũhikĩtie rĩ etagwo atĩa? Waikaraga Mombatha? Etagwo Alphonse Bayachi. Nĩ ũmwĩrĩga? Aca ndimwĩrĩga. Rĩu gwathire atĩa? O maũndũ marĩa makoraga andũ nĩtiguo mũkĩremanwo na handũ ha mũkĩũragane rĩ wona nĩ kwanyitana thikũ ici kũrerwo kũnyitana werwo nĩ kwamba kũnyitana hanini ũkiumagara nĩniĩ njugaga mũndũ ambe ahonokie muoyo wake wĩthiĩ na magũrũ handũ ha ũgakuanĩrwo nĩ arũme 6 ithandũkũ. Twana warĩ na tũigana? Ndarĩ na twana twĩrĩ. No ririkane kamwe? Marĩtwa? Nĩ harĩ Boniface Mwere na nĩ harĩ Lucas Shiundu. Lucas Shiundu? Rĩu wathiĩ nĩ wacokire ũkagĩa twana tũngĩ? Ndaikarire na ngĩcoka ngĩgĩa. Tũigana? Hakuhĩ ciana 6. Ciho?
Imeho. Eni. Ukiri sawa? Eni maigana atia? Ni andu anene last born form 3. Form 3. Kwira gwa atiriri. Kuinuka kwa muiko tiguo mwico wa kuruga ngima. Na wale gwa gicagi giki niguo Jesu aigire ri ndugi gicagi kiu ki. Kinya kuria injiri ya kuigetikirwo. Na no uria Ngai akurathimite. Na agakoiga wajire wa 1967. Eni no kina riri muingi muno. Riu ri ni ona ndina gwitira maundu maingi. Ndoka oniguo tumenye uria gugucoka guikare na ni njui ngoro-ini yaku ri ni ukoragwo ugiciria horo wa twana twaku muno ona gwiciragia ne we orera uguo wiciragia horo wa twana twaku muno no ke wiraga Ngai atia ni nderire Ngai tondu riu ri ni kwa nyitana ni kwa riu take over na Ngai ni mwega era murugame niguo tohota kuona ndona ni ndarugama na we kazi ni ukire mundu mwega muno urugame tucoke haria thuri we kazi ni we mundu mwega muno na andu ni wega makagia kazi ni njega cikumiriria mundu igagutwara kundu nona ndari uguo we ndangihutio wiho atucoke mwena uyu kazi ni ugucoka mwena uria niguo tumenya ni atia aya na me mundu gwitwa mheshimiwa wa kuria Kiambu County unyite microphone iyo letiguo alright riu na ithi tugicoke twiki uguo riu ri twana wa njira riu wina tutandatu ni uri tuiritu ndina tu kambere getagwo atia kairitu Damaris Muthoni koguo riu mukuru aigana atia ni muhingu kana kena kana kamwe alright na ni uri na imwana alright hau ni hega koguo wendaga ni wiraga Ngai agakurehera ciana aria mathire na unu wacokire ugikihika kana muthuri eho aca ndari ho ndoka niko gwathire ni etirwo akihuruka anduka make riu ri kindu kia ungika ri bora uhai werera twiho na aria ngikurehera cia ngiri mutindikane na matura makumicaga muno ndetiguo koguo wa mbere etagwo John Njoroge riu tiga aria watigire Boniface Mwere no ciongi Lucas Shiundu wagatigite kaigana atia Boniface ari na miaka 5 na Lucas ari na miaka 4 aya na miaka 4 koguo no riga ndungihota kunyita no ciana ni icenjagia ni macenjagia no hota kumaririkana ingimona no ndimaririkane urira kwamba ndehe group imwe yake ri ndoreka no umenye ciana ciaku he group ndarehe he mundu rona waku aca haya hau he andu rona waku ni wako we na matondo nde ugukurehera group cia andu atatu uyu ri ni wako uyu ni waku second born wako na niko dinake horera nani my brother mimi nataka leo nikushtue uliza mama yako ulikuwa unamtafuta alikuwa anaitwa nani Mary Njoki sasa hiyo ni miaka mingi lakini kuna Mungu mbinguni na umekuwa ukiomba kama mchungaji na leo ungependa kumuona mamako kabisa na umesema wewe unataka ile upendo wa mama kabisa hata kama wewe ni mtu mkubwa ndio na ushaoa ndio sasa wewe muulize huyu anaitwa nani wako unamuuliza anaitwa nani unaitwa nani mimi naitwa Mary Njoki Mbayachi hiyo maneno sasa mimi nimemaliza leo sasa you can have your mother venye ulikuwa unasema ndio sana uguo niguo gukihana ucio niwe mundu ugwitwo Luka Shiundu na natumai mahali Boniface mahali huko kule USA
ile kazi umekuwa ukinisumbua nifanye, tushafanya. Finally mama nimemleta. Mama yuko hapa. Pale ujamaa wetu hapa ni machozi tu inatoka. Noma ithori maroima. Machozi ya furaha. Alright. Ukune kwa jaja uone gukihana na Ngai ni aringite kiama. Acio merika ine miaka ya tene. Huyu ambaye anahag hapo sasa huyo ni mutumia wa mwanake. Huyo ni mutumia na mwanake ni atwikire pastor. No arutaga wira county government ya kuria kundu gugwitwo kwa Maathai. Alright, we ndenda gukuririkania iking'otore giaku kiho geria kuhitukira paybill number 400 522 400 522 account name andika ke inene amount ikira igana rimwe maundu maku maikare me chonjo. Maito mwanake ni ucio thakame ni ritu gukira mai. Mutumia ucio wi hau uyu muiritu uyu ni mutumia wake ta muhagi. Luka, unaona nilikwambia machozi itatoka ya furaha. Wewe unasikiaje? Asante. Kuna Mungu mbinguni ama hakuna? Nashukuru Mungu sana. Kuna Mungu mbinguni ama hakuna? Yuko Mungu. Yuko Mungu. Iko wakati mimi nilipewa obituary. Ilikuwa imeandikwa. Wakaniambia huyu ndio mama yako. Na alikufa. Alikufa. Sasa na ilikuwa imeandikwa Mary Njoki. Vile ilikuwa imeongezwa jina ingine. Lakini sasa mimi sikuamini kwa sababu ndio maana nimemtafuta. Kwa sababu mimi nilikuwa nasikia ndani. Hapana. Sasa si ndio huyu sasa. Obituary nani alikupatia? Just one of my cousins. Kama alitumwa na wengine. Sasa mama ndio huyu. Mama hajakufa. Ndoke mwele. Sijakufa my dear son. Sijakufa. Na sasa kuna watoto wengine saa hizi wengine 6 mtaenda mpatane na wao. Ni familia kubwa na Mungu awabariki. Toda kuma murugu wetu Dan Wainaina owame mohoro toronisi hada thaa 3 na ndagika 1 guku wa kameme kayo ka muingi.